školski. Ako stane paralelno sa njegovom nogom, ova ruka cimne na stranu. Cimne na stranu, prolaziš otprilike od 45, znači u tom smjeru. Izvučem i kao da, znači za prvi vežbu idemo ovo. Korak, a zajedno s korakom naučiš ovdje, znači ne da ovo, pa već otvaraš ga, znači hop, hop, ne ovako stojim, već sagnem se na njega i prolazim i tu što dalje da staneš, to je zadatak. Znači ispružena noga, ponavljam, hop, ispružena noga i što dalje da staneš. To vežbaj.